kardom kada koi dua phanta tang ti nili bini video hanal dum phanan ke ban pikila ku hello nili previous video lo nili nang than pon iklo nang dum phandet iso inki ke cho pipot ma la pen ke koson ma ke apia symptoms koson sinai paklang ma la so puthak nili previous video lo nili ki pipon la si pini video bang ke inki ke cho pen koson se treatment ma la so aputhak nili nang tum phanai paklang pon jibu na pen nili nang tum thek dam long jila dak nili previous video long da comment section long ke mane munit atumedi bisi ko nili phan comment angkar jubang ke eso inki ke chopen koson se kachepajok thek papu comment si bisi ke do la sinili langdam app pen la so puthak sinili pinia video bangke customer pon iglo tang ta video le pangchen control na tang te nangli tum jong si eso inki chu che thek long lo ma de feel long lo that la son eso long asap o ilieso kya ke lok ma ti la se color change hoy la penane la pu ik pachot pachat ma de la pu harnuk wang lai che theklong lo pro te nang li tum chichini lo that la ki inki ke chulo pu ben la pen ke a symptoms ke la kanang paklang bom pon la pen li last video lo tani liang than pon po lang ke su ki jun lang kang sam ki jun hai a ki thu ke dok lai ke chu pen ta iso ke su la so pu thak tani liang than pon ni glo ko pi pot ma pu la si pini bang kem la so la pen kachepajok ji a treatment ko pima pusni lai than poni po la pen ginang tum penang anamun tum la san than ji that manle da hospital long la da ni tum long ta achieve complaint ka chewan wan that nili so an hai cholo plote iso long se jang thip titi athe pipot lo da ki inki ke cho tang se first stage ke par at lo second stage pang ke na phar nu bang nili previous video lo da nili thanik lo that first stage ke nali tum phan okol eso long sala pu ik pachot pachat sin nali tum che theklong choji ik chora so sin nali tum che theklong hola sod bang ke eso athang ta mane la puna pa siksa ka bedei ak mane langke soli junon langke kang samle junon ta ili so phan ke so se reji las nali tum bang ke mane ili tum bang ke doctor adung ili tum la pu pate bokom de titi la se la so puthak first stage bang par at si second stage bang ke bang hal nili tum ke ani bang si kicho ke jun ve titi la sila so bacteria bang ke a infection spread bomb lo arlu an lu chok lo then is so la punang pang kok wong la da is so lang la punang pang kok wong so si la pu second stage bang ke la son si do po la pu in kok wang po engki ili tum ani bang si kicho ke jun ji la si an hai da dak sila pu che thap dam thot lo engki che thap dam thot po ili eneta hygiene ke la pu ka oral hygiene maintain te si inki hai ke cholong problem ati oral hygiene maintain pulote la an ke risk prone ke vidaji la se hadaksila pujang thot tilong ki infection ke start bomb po obviously ke so bang ke do ek vek po la sil hai pen lahai a complaint si nili tum phanang ke than than no patient tum that la pujang thot ti ke su po ajat po phul hai nang than than la si lahai apu tharen lai tum ta a symptoms dolo pulote nangli tum doctor a dung kapate bok dam si ke milo la pena so treatment bang ke ili tum jong se dam de pulote ili tum ke mane la si lahai cavities mate inki ke chul hai inkok pawung chi theklong lo pulote nangli tum first step nangli tum ke claim naing ke dentist adung pate bogdamon doctor to madung pate bogdamon lahai symptoms se thanon la pen ke clean nang po la so a bacteria por hedi sapha nang po remove at nang po la pen jong se lake e amina paminang pulute lake ki tera miun elo lason na so ni le isi example ang thanik po dang ni tum lason tardi pen son ta medak la puidum chelep ak mate kana ne la puching koidam du pute awi nang jang po ilitum no dak medicine hai do wai hai logai et pen ke muam me thangela la punang cherap de ji la son skin long ki ili la pu son la pu no ke khai la pu cherot pa ak po ugla son dolo pute bang ame thange mo medicine hai me de bukreng de bang me thang la punang cherap de ji same iso ke ame na pa cherap nang buke kitiata cheplang on e ingphong kok worlo te lake ami thangsa ko bisi arum lut po kapreka so tumanta spread la po kapreka so tumanta inki pachola po lasi amina pamenang puke iso ke meun e lasi
nili ki pudam ji bangke nali tum first step nali tum ki claim cheng nang ikeng kam ka chejor cheng ning bangke dentist doctor tum long pate bok non la so puthak chitha non la pen ke eso bangke saphadam vek nang pola so ingkok borpot a bacterian ulai et si hudak jongsi feeling kuri melang a stage si nang tum a so dolang prote feeling kuri dang po la pen ke jongsi feeling kuri heng no lo la so infection a ber an lut olop lo denang tum ko pia step lo dolang ke RCT kuri mela la pen ke RCT ki kuri an bang ke expensive hoi po mane ador so chet po ala mang ke di las jongsi hala first stage nang dolang prote mane hala feeling মানে eso bang nang po di ingkok wang lo pulote eso bang dap nang po keris las eso ke bang an bang ke lan a khorcha damu I same hala nang ditum aso la ke bang ta hingnolo athe infection lut olo pulote la ke RCT kuri vek nang po engke RCT le ke kuri lo pulote la ke adorta sodak lo la pen ke la ke RCT kuri et pengela pude biko khingno ate cap ta logai dun vek nangji la se la banke bisia khorcha dam ikchat po RCT ki kuri banke la pen ke angko RCT da un ello polote mane feeling da eso ta bang ta un elo RCT da kuri hingno a stage long sudolo pote like infection ar lo lut piglo la se la so ke pilo plok nang jok po ale avade la so phan ke plok nang jok po la si e arta vi pin ben si e so chepa jok dun la pulo te lagi kupulo nali tum chema thai ta future non pen si li tum eso e arta vi pin ben si eso jok dun la pulo te muke sar ho ki koson se ancho po la pen ke matlab future phandai li chema thanang po koson se pinang ji ma pulo se erta we pin pen eso chepa jok dun la pulo te lagi chok chidat po la si la so carries a stage ma ini tum chichini dunang po nilia symptoms kel previous video los nilia than pon edlo esang ni tum asap o chilang dun chat non la pen ke hai nang li tum nili phanangkar jua things nili no nang than mane la so video ka bonda pon lo la si la so treatment do esoli inki cho pusta me a treatment a nili pini banang than pon lo isi bangke nang li tum feeling kuri me jong feeling kuri mane eso bang don melang pulote bang donang po la pen ke lage emina keche bang pul hai ki ge thek po la si dentist tum adung pate bogdamon la pen ke la so treatment a claim ik ponon la pen ke e pulote RCT te dos tame RCT bang ke expensive hoi po la si RCT an pa lili de ji pulote ke cheng me silitum awareness donang polo so puthak la pen ke ko RCT stage of dolo pulote claim ik denon altamila dak bang kya so expensive chat po la si ke phai de logai nang khok po apen ke jong si a prognosis si ekdam poor olobulo de la ke plok nang jok po asu si na hello la si ako la eso chi plok et pen mane eso la so les la so phan safe un elo la ke plok nang vek po pulote jong si upay videlo kaprak option avidelo pulote la ke plok nang det po la pen ke ako la hai ke plok det pen ta jong si eso khali bang lo pulote ako la so a video ta nili no next nili bonda pon ikpo la so puthak la iso ave dead pen koson si kepa duthuji man nili la so video la so puthak bang nili no next a video long nili nang than pon ikpo tangte nang litum nili phan comment on kar ju a questions nili bang pini la so video bang nili bonda pon igla la sinang tum jong si pinia son chining tung dolang pulote nili phan comment section long le nang than ponon kalite nili phan dak personally nili phan message nang pipon tame nili la so teng penako bonda pon thui po video tangte ka do ko beta domi thak me kapre ka nili ko chitang pon thulana kardong